Khang bau bacan sila kenehu Profesor Prabhasan ka Shukla un omyo ban pej ban pule yagi fai mentaka janmet ka sautrik naiweng ilapsan ka KSU nehu unit bat kenehu su kira khang talano yagi kamra jongga administrative block kenehu kani ki khang tala kalong ban persya haden bigra yo jingtip bahaga khasautrik naiweng ajalapsan kandon ke executive council meeting hadelhi ban penia de bacan sila Profesor Prabhasan ka Shukla Presiden juga ni husu samla melam lenti markap ban presiden ke KSU nehu unit usama Robinus Nongrem kia yathu baga yo jingtip ikane baga sim ikane ka senjam nama bakalang kompong ikae baga adab banyak klan bat ministry kia ong baga jingkang tala kalong ban pentina bagi fai kindai ban lek seno ru nama bagi persya yagi temu Profesor Shukla ban penia jika jingalang nama bakim kwa syu ba undang don hanihu ni ba un penia ya kenihu ndu bagi la penlong yagi jingaki ke bajul nadu mensiam snem jingkang tala jungi ka kisu ni huinet angkat ka ni husu ya ka ni ka administration block ka debit yang ba ka jing bomla ban pensai jung nakalyang ka administration block habide ba kani ka isi ka ban salong ha khat sautrik teng ngiri nakalyang ka seng berkani husu ngisim kaju karai bangin khang tala tat hadu bakin daai dekiwi pat kirai tingiru ngisim ngin penei kan karai bat nakalyang ka sengi nginam alat kembang ilong nadu mene kabasdang bangin alat bakai kai ka ubisi lani usukla upersang ban wanra hapo ka skul ba jungi ndengin ngin perkhat kiwi pat kenti lada dei bakisim iginu sinjam nakalyang jong usukla lani ke ministry namar kembang laong imene ka ministry kala kular hakmat jungi men haki hauni benai beladap hakini ki benai beladap kalau kular ba nakalyang jong ministry kan ailat khadu yo sukla ba unkli ya ka isi tingiru ngiladap ngeji ya kata ban ngila ailat hi ministry bakan penya ndrege ni ka jingle jong ministry hakani ganti ka mamta ka pau ba kam khinsnap ya ki khana ki bapule hakani ke skul ba tingi sngo ba ka jingle jong ministry ru ka bat kalong ka bomla pedang hangilang baro tingi sim yang ni senjam ban khang tala sisindon hakani ganti ka mamta nakalyang jong ka kisu ni huinet arangkat ka ni husu min sasyong perkhat abede bagani ban sasim kinu kisenjam ki ba nakalyang jong ngihi ki ar budi ni don ban ya keren bat bangin le habide baka ki senjam ki bangin sasim to kumbo pi imo ni dan lang hane kumne te nakalyang ka ne husu bat kumju nakalyang ka KSU nehu unit tengi ni persya ya kadeka jingle jong visi peringat du ma menen hing yo iya ka letter kata ka notification ka ba un peniat ya ka meeting hati li ka ya dai bat ka isi meeting te nakalyang ka jongi kan husu ni persya ya ka jingle ka jongu te ladu menen hing lawan lai bejeng apa du mentang ko abakin cancel ya ka meeting namar ba kum ka jingkular jong ka ministry yang imo ba kinam pelong show ka meeting hadir jong ka to lai potorik ne basan hajar pesan te kalong kum ka betraya yang iru bat nakalyang ka ni husu jur nakalyang ka KSU ni persya ya kene bat phi yang ne bangi lat khang talar baru i kamera khana baga file kana move sono bat ni persya jur ba kene ka jingle joki long nakalyang ka student union ni baru ka we ka KSU bat ka ni husu ngimla ban plyang ya kene bat min persya ya kene bat kini kum ka student union ka bathamai ngidoni ka juk kata ka ideology kum bagine ki we ki neusu ki bladap ki penlong ka jinge ki moment sem snam manta kala jandat kala dap hi snam kanthi tengiru nakalyang ka neusu ko bathamai yang hene ka juk ka nongrem ba ka jinge le ka jinge yo ne visi kalong hi kum juk te tangine ki ten publish bu